Dobrodošli na moj kanal, ovo je Makeup Wake Up Croatia, moje ime je Rina. Ovdje pričamo o ljepoti, modi, lifestyle i svemu između, a današnji aspekt će biti lifestyle. Dakle, malo ću pričati o svom fitness putu, hajmo ga tako nazvat. Ako vas više zanima, nastavite gledati. Ćao ljudi, znam da me opet nije bilo, good old Rina, ispričavam se, ali evo me ponovno. Prvo želim se zahvaliti na 100 pretplatnika, dakle ta brojka me stvarno iznenadila. Znam da nekima je to onako vjerojatno spor rast itd. Ali mene fascinira da je 100 ljudi odlučilo kliknuti na subscribe jer im se sviđa content koji ja radim. Pošto nisam neka wow popularna curka sa velikim zaleđem, znam da su ovo amaterski videi, moj equipment je jako loš, ring light i mobitel. I drago mi je da eto 100 ljudi se pretplatilo, a sve više i više vas gleda. Vi koji se niste pretplatili, a gledate, kliknite taj subscribe, puno mi znači, jako me veseli i ko zna možda me odvede negdje dalje. Također znate sve moje platforme, Instagram, Facebook i YouTube su @makeupwakeupcroatia. Ovaj lijepi look i slične stvari možete vidjeti na Instagramu, u storijima kao i na Faceu. Isto tako vrlo često šeram jako dobre popuste, jako sam dobra o tome, onako baš nalazim dobre make-up i fashion popuste, pa svakako me zapratite i dalje. Sad, nakon shameless promo, zahvala svima, vrijeme je da krenemo priču o fitnessu. Ljudi koji me znaju da sam u principu, kad sam se vratila aktivno na ovaj kanal, počela sa tim svojim nekakvim fitness journeyem. Stavljam pod navodnike zato što to, malo ko bi to nazvao zaista fitnessom. Dakle, taman pred početak pandemije, 20 i nekog drugog ili čak 2.3. Ja mislim sam počela sa svojim journeyem, dakle 2.3.2019. 2.3.2020. godine, tako je tada se počelo i jako sam bila u principu nezadovoljna sa svojim tijelom. Ja bi voljela ovdje sjediti i pričati sve stvar samo zdravlja i tako treba biti. Dakle, želim napomenuti da je bitno samo zdravlje, izgled dolazi drugi, međutim svi smo površna bića, to jest većina ljudi su površna bića. I meni je naravno najviše smetalo što se više ne mogu obući u bilo šta i da si ja izgledam za svoju nekakvu estetiku lijepa. Druga stvar je što sam primijetila da se jako umaram i da sam konstantno umora bez obzira kakav mi je životni period u tom trenutku. Dakle, spavala ja 10 sati ili 7 sati ili 5 sati, konstantno sam umorna. I to vam je znak starenja kad dođete u kasne 20. razmišljate o budućnosti i takvim glupostima i stoga sam odlučila da je vrijeme da nešto promijenim po tom pitanju. Moj najveći problem je šećer, daleko. Dakle, mogu bez svega, mogu i bez šećera naravno, ali najveći kamen spoticanja mi je šećer jer zaista volim slatko. Ja sam osoba koja kad ima ručak ili nešto, treba mi nešto slatko, znači mogu živjeti na slatkom, obožavam šećer. Činjenica da ga toliko voli govori da se moje tijelo naviklo na njega i šećer je droga, svakako bi to rekla. Imate točno withdrawal, dakle točno vidite kad se skidate sa šećera te promjene raspoloženja i koliko vam je teško i withdrawal i tak neke gluposti. Ne uspoređujem to naravno sa nekim hardcore narkoticima, ali adiktivni je sastojak i svakako to treba uzeti u obzir. Dakle, to je bio moj najveći problem. Drugi problem je nedovoljno kretanja i treći problem je generalno moje prehrambene navike. To sam odlučila promijeniti, tako da sam izbacila šećer, ne kompletno, znači ja bi jela cornflakes i čokolino i voće, dakle ne pada mi na pamet micati voće, što više, voće sam više ukomponirala u svoj život i u principu sam se izbacila sam jako onako junk šećer, ono baš čokolade, slatkiše i izbacila sam junk food. Ne skroz, izbacila sam da ne jedem to svaki put, nego da to bude 1-2 put mjesečno. Eto, tako je sa šećerom, sa slasticama,
tako je i sa junkom. Drugi problem kod junk fooda i šećera, grickalica, čipseva, što ja nisam osoba koja će pojesti 3 čipsi će biti zadovoljna. Ja sam quantity over quality, nažalost. I ne bih rekla da je problem portion control, jer inače ja nemam tendenciju se prežderavati da je meni problem porcija hrane koju jedem, nego baš kod grickalica baš volim taj osjećaj da ima još jedi dok ima. I s vremenom se i to smanjilo. Dakle, moj put je išao ovako, krenula sam trčat, krenula je sa 4 km, a došla sam do toga da mogu trčati 11 km unutar sat i nešto. To mi je maksimalna dužina koju sam postigla. Krenula sam vježbati YouTube vježbe u kombinaciji i krenula sam sa intermittent fastingom. Šta je intermittent fasting? Način prehrane gdje se ograničite da jedete samo jedan period. Vi si sami možete odabrati taj period. Uz istraživanje ja sam zaključila da mi najviše odgovara da jedem 8 sati, a 16 sati ne. Ključno u tome da jedete 8 sati, znači ne gladovanje, nego da jedete. Zašto sam se ja odlučila za intermittent fasting? Prije gubljenja kilograma je čak što sam cijeli život imala problema sa probavom. Ovo je možda malo too much information, ali mislim da dosta ljudi ne priča o tome. Kao mlađa uopće nisam pila tekućine, nikakve. Znači moje tijelo nikad nije žedno. Dan danas ja sam rijetko kad žedna. Dakle, ja pijem vodu na silu, generalno, jer ja stvarno ne krevam tekućinu. Ako bi krevala tekućinu, to bi uvijek bio sok i to bi više bilo pije mi se sok. Kad sam ušla u svoje rane 20. Sam shvatila stvarno da moram nešto promijeniti i počela sam piti više tekućine, više jogurta, juhice i te sve stvari i probala se generalno stvarno jako probavila, tako da ako niste probali sa tim vrlo jednostavnim savjetom, ako imate jako velike periode gdje ne idete na WC i onda kad idete umirete, grčevi, naravno uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom, ali probajte sa tekućinom, uvedite tekućinu. Moja proba je postala puno bolja, međutim još uvijek sam bila sklona velikom nadimanju, znači konstantno sam naduta i to nije bilo 1/1, to je to, proba je i dalje mogla biti bolja. I u principu, još jedan veliki problem koji sam imala je da jedem kasno na večer i jedem rijetko, jedem tipa 1 do 2 puta dnevno, se nažderem ko prase pred spavanje i onda imam žgaravicu. Intermittent fasting je u tom slučaju to riješio. Trebalo mi je 3 mjeseca ljudi da ja vidim rezultate. Dakle, u ovom videu želim naglasiti koliko je bitna ustrajnost i koliko je bitno da ne odustajete i koliko je bitno da vam to postane lifestyle, dakle životni stil života, dakle stil života. Zato mislim da u mom slučaju je bilo dobro što nisam onak makla apsolutnih šećer, nisam išla na keto, jer pod A nisam još uvijek mentalni tip za to, a pod B mislim da to meni nije potrebno. Ja nisam išla na neki totalni fitness, 0% body fat, ja sam samo htjela malo smršaviti i postati malo u boljoj kondiciji. Pretty much that's all. I da ne budem stalno naduta. Nakon 3 mjeseca, ja sam 3 mjeseca, znači fakat sam vježbala sam i YouTube i trčanje i jela sam redovito, jela sam unutar tih 8 sati, pila sam 2 litre vode dnevno, jela sam voće, povrće, nisam naručivala, 1 do 2 put mjesečno je bio junk i to je to, stvarno sam davala sve od sebe. I moja kilaža je bila konstantno ista. Ja sam bila očajna. Zašto je to tako? Mislim da vam ovisi od tijela do tijela, od osobe do osobe. Ne možete 20 i kusur godina vrlo lošeg života očekivati da će se tako brzo pokrenuti. Međutim, 3 mjeseca je dosta dugo da ne vidite apsolutno nikakve rezultate. Znači, ljudi, izuzetno što sam se bolje osjećala, što na kraju dana je najbitnije, znači grama nisam izgubila, naduta sam i dalje bila. Dakle, u mom slučaju to stvarno je bilo nešto što bi prije 5 godina rekla fuck this shit, neću to. Zašto bi se uskraćivala, bila miserable i jadna, i ne vidjela nikakve rezultate. Međutim, nešto meni mi je reklo ne kenjaj, godinama živiš užasno i sad izduraj. Znači izduraj radi zdravlja jer se bolje osjećaš, ako već ne radi fizičkog izgleda. I kila su počele ići dolje i ja sam, ljudi moji, počela ići na WC kurica. Mogla sam naviti sad kad ću ići na WC. Svaki dan, 1 do 2 put dnevno, buraz moj, znači apsolutno
moja flora i fauna su se preporodile. Nastala sam trčat, nastala sam vježbat. Ono što moram napomenuti da vježbe tipa snage, ove tradicionalne vježbe gdje radite čučnjeve, trbušnjake, ruke, noge, trbuh, plank, leđa. Ljudi, moram napomenuti, leđa su jako bitna. Ovo govorim sad sebi jer mi je jako teško raditi te vježbe, međutim to su vježbe za život. Znači to nije da se radite, da se budete fit i lijepi, to leđa i trbuh vas drže. To vam drži cijelo tijelo, stvar je držanja, stvar je koliko će vam kvaliteta života biti bolja u budućnosti i znam da je teško i moram samo sebe natjerati raditi leđa i trbuh. Ne radi trbušnjaka, nego da mi kor bude stabilan i da u buduće nemam nekakvih problema. Dakle, ja sam radila sve pomalo i stvarno počela se ocrtavati neke crte koje nikad nisam vidjela i počela sam skidati kile, bolje sam se osjećala. Što se tiče trčanja, znači samu sebe sam iznenadila. Dan danas mi je to omiljeni vid treninga, mrzila sam ga. Moram napomenuti da ja ne trčim sprint, znači to je maraton, dakle trčim ko bakica i nisam imala nikakav poseban equipment i ne trebam osim dobrih tenisica i to je moja greška i zato ću sad čekam platu da si nabavim fakat dobre tenisice za trčanje jer zglobovi ne opraštaju i zglobovi pamte. Poanta ove cijele priče je da sam ja jedno 10 mjeseci do godinu dana sam se stvarno svega toga držala. Ovih zadnjih, znači od 9. mjeseca 2020. do 12. mjeseca 2020. sam malo opala. Dakle, nakon ljeta sam izašla iz tog intermittent fastinga, što mislim da nužno nije loša stvar. Meni je intermittent fasting super bio da se naučim za budućnost ne jest kasno na večer i jednostavno da se naučim jest češće obroke. To je za mene ključni faktor, to sam primijetila kod sebe. Da je to nešto što jednostavno poboljšava probavu i to nešto što meni treba. Malo sam sleep outala od tog intermittent fastinga, međutim još sam uvijek bila relativno aktivna, još sam uvijek relativno pazila što jedem, međutim sve manje i manje. Dakle, više nije bilo da ne jedem cijeli mjesec ili sam jednom mjesečno junk, nego je bilo možda 2 ili 3 puta mjesečno, slatko se jelo tipa svaka 3-4 dana. Dobra stvar je bila to što nisam imala potrebu pojesti pol kila čokolade, nego bi bila zadovoljna s par redova, što je onako wow bilo za mene. Međutim, malo sam sleep outala, a dalje sam bila aktivna, dalje se bilo ok. 2021. godina i dakle u tom trenutku sam spala sa 76 kg na 69, znači izgubila sam 7 kg sve skupa, ali kvalitetnih 7 kg, znači to je baš 7 kg treninga za moj način života prijašnji, odricanja nekih tih pizdarija i stvarno se vidjelo se da to nije onako bilo preko noći, nek sam stvarno kroz tih 9 mjeseci, 10 sam ja izgubila 7 kila. Znači bilo je manje gubitak od kile po mjesecu, ali je bio kvalitetan. S tim da prva 3 mjeseca u principu nisam ništa gubila, tako da je ipak bilo oko kilu i nešto mjesečno, jel? Što je generalno dobar gubitak, da vam se i koža ne rastegne, da vam se tijelo to fura, da ne bude jojo efekta, jel? To sam bar mislila. Međutim, početkom 2021. Sam još malo trčala, još sam relativno pazila na prehranu i onda sam lagano sleep outala iz cijelog tog mehanizma i počela sam raditi u jednoj trgovini i to me totalno izbacilo iz cijele moje rutine jer sam radila, znači 2 smjene sam radila, ujutro i popodne i radila sam naravno svetke i petke. I problem je to di sam radila, nismo imali kuhinju i nisam si mogla tipa raditi meal prep, dakle nisam imala di staviti nešto što bi donijela, nego sam posustala i živjela sam na pekari. Maltene i dalje nisam puno jela, a sam jela puno pekare i u međuvremenu sam apsolutno prestala sa treningom. Hodala sam na posao, trudila sam se bar to, ali sam prestala sa treningom. I long story short, vratila sam ovih 7 kg što sam izgubila i nabila sam još možda 2 kg. Znači sad sam na 78 kg, ja mislim, što me jako zdeprimiralo. Prvenstveno sam primijetila po odjeći, dakle ne stanem ni u jedne traperice
I to je malo onak tužno da moram onak mijenjati cijelu garderobu. Zato ćete primijetiti u mojim try on haulovima sve više i više haljina. Jer sam shvatila da su onak bogom dane, jer izgledaš slatko, a onak ne moraš toliko ovisiti o fluktuacijama debljenja i mršavljenja. No, skrećem s teme. Uglavnom, jako sam se u sebe razočarala jer je ovo bio prvi put u mom životu da sam ja sam godinu dana živjela lifestyle, stvarno brutalno, znači zdrava prehrana, vježbanje, osjećala sam se dobro i slip po slip sam posustala i otišla 2 koraka unazad. Zaista sam se u sebe razočarala i zato ovaj video je za vas i za mene da vam kažem da posustajanje je ok, ali morate biti sami sebi iskreni zašto. Ja sam jako dugo bila isfrustrirana, ne razumijem toliko muke da bi u 2-3 mjeseca realno vratila sve još više, kao kak je to moguće. Nažalost, tijelo pamti trening isto kao što i pamti razdoblja vrlo loše prehrane. Tijelo se vrlo lako uljuljuška u to, mozak se lako uljuljuška u to i ponovno sam se vratila na svoj dobar stari problem. S obzirom da nisam imala prilike imati kuhanu hranu, da sam jela navečer, pogotovo kad bi radila popodnevne smjene. Znači pojedem ujutro eventualno nekakav doručak, pojedem pekaru u pauzi i dođem doma i nažderem se i obično bude take out jer nemam energije za život. Ovdje mi je bitno jako napomenuti da stvarno lifestyle jako ovisi o vašim okolnostima i ovo nije moja isprika, ima puno ljudi koji rade poslove tog tipa i gore, koji uspijevaju sve imati pod kontrolom i fitness i sve, međutim ja jako volim svoje chill time i nisam bila spremna žrtvovat ga za trening i nisam bila spremna žrtvovat ga za nekakav meal prepping koji bi se dao napraviti da mogu jesti hladna jela, iako mi je to velika tlaka. I to je još jedan od razloga u principu zašto sam ja odlučila ići dalje. Otvorile su mi se neke prilike tako da nemam više problema s tim da radim u trgovini. Imam toliko story time videa što se tog tiče, ako vas zanima mogu vam napraviti story time, nećete vjerovati što sam se doživjela. Ali uglavnom da, i odlučila sam da idem dalje i sad imam malo vremena doći sebi, spavat i ponovno sam si rekla ovo malo vremena što imam prije nego što krenem dalje, je da se vratim u taj lifestyle i da ga probam održati. Hopefully, dakle, u svom sljedećem adventure ću imat nekako jednokratno radno vrijeme, uvijek će biti isto i mislim da tijelo jako voli rutinu. Ja jako volim rutinu kao osoba, rutina mi treba, stoga sam odlučila sad ponovno restart napraviti, ne očajavati i krenuti ponovno lagano. Dakle, za početak samo trčanje kad mi je vrijeme dopušta i doručak, ručak, večera, voće, je slatkiše samo tak. Dopustiti si možda vikendom, ne naručivati nego kuhati ili uzimati fakat dobro gablice jer imamo u kvartu brutalne gablice, dakle nego novčano mi se isplati više kupiti taj gablice obzirom na količinu koju se dobije nego si skuhat, a uvijek su neka jela na žlicu i domaća hrana, tetice kuhaju solo, tako da evo to mi je izašao u susret pa nekad znam od toga napravim 2 dana napravim ručak za sebe i dečka, zapečem u pečnicu ono što nam ostane, uvijek se može nešto kombinirati. U principu ovaj video je da vam pokaže da smo svi ljudi, tako i ja. Moja najveća mana je sklonost odustajanju u životu, to me jako smeta kod mene same, stoga sam odlučila da sad ne budem quitter, nego da nastavim. Imala sam tako 6 mjeseci, sam malo skrenula s puta, međutim kao što sam malo prije rekla, tijelo pamti kako loše, tako i dobre stvari i drago mi je da nije bilo sve uzalud, zato što prvi put kad sam išla trčati sam otrčala jedva 3 km, ljudi ja sam umrla, dakle umrla sam, međutim bilo je jako vruće, bilo je vani 26 stupnjeva, a svako ko je trčao zna koliko je teže trčati na visokim temperaturama. Ali sam stvarno osjetila malo zamor, međutim drugi put kad sam išla trčati sam otrčala 6,5 km, što mi je bilo onako I'm back in the game i onako bilo mi je naporno. Prije bi mi tih 6,5 km malo ipak jednostavnije leglo na tijelo, međutim nije bilo toliko
grozno, nije mi se povraćalo ništa takvo i shvatila sam to je to, ono, tijelo pamti, noge pamte, međutim primijetila sam, što sam i prije primjećivala, zamor zglobova i da moram nabaviti bolje tenisice, stvarno, imam stvarno odrapane tenisice i to je još jedna stvar o kojoj ljudi ne pričaju, generalno fizička aktivnost, ako ste neka normalna osoba, ništa ne košta, uvijek možete hodati. Ljudi moji, uvijek možete hodati, a za hodanje nije toliko bitna oprema. Međutim, ako želite ozbiljnije ući u neki trening, na primjer trčanje, ne morate potrošiti puno novaca, ali minimalno 500 kuna, to se smatraju jeftinije tenisice za trčanje, da vam drže zglob, da su dobre, da ima dobar gaz, morate uzeti u obzir koje kilometraže trčite, da li radite maratone, sprinteve, koliko često, na kojoj podlozi. I 500 kuna nekima nije puno, međutim nije ni malo, tako da osnovna neka oprema, da imate šuškavac, da imate tajci ili trenirku koja upija znoj, to su opet neki troškovi koji se treba uzeti u obzir i moj savjet je malo po malo, ali za početak iskreno. Ja sam išla trčati sa fakat lošom opremom kad sam prvi put počela i postigla sam super rezultate za sebe, međutim zglobovi nisu igra. I ja vam predložim krenite lagano, krenite sa hodanjem, ako ćete birati između tajce, trenirke ili tenisica, uložite rađe u tenisice, kupite bar osnovne tenisice za trčanje, molim vas nemojte trčati u casual tenisicama, u starkama, debil je i to radio, nemojte to raditi jer iz iskustva vam govorim, koljena i zglobovi će vas mrziti. Ja nisam nekakav ekspert, odmah želim to napomenuti, da ja nisam nikakav guru, sama učim. Moji savjeti za tenisice, to znam da trebaju fakat dobre tenisice za trčanje, nisu toliko tehničke prirode koliko mentalne prirode, zato kao neodlučna osoba koja uvijek faila u životu u nečemu i koja uvijek odustaje. Ovo je prvi put u životu da makar sam imala tak odmak od tih par mjeseci, 6 mjeseci, nisam totalno odustala, ostala mi je ta navika da pijem vodu, tu i tam se sjetim pojesti neko voće, trudim se više hodati, jednostavno ostala je u meni želja i mentalitet fizički zdrave osobe, to jest fitness osviještene osobe, evo to bi tako rekla, i to je velika stvar. Kad istrenirate mozak, tijelo će biti najmanji problem i te male stvari koje sam ipak radila, da se nisam apsolutno prepustila 3 put dnevno junk, čokolade mi daj 3 tone, imala sam period, nećemo se lagati, ali nije bilo konstantno tako, bilo bi mi puno teže, međutim u meni je ostalo to, Rina brini za svoje zdravlje, znači nije samo fizički izgled, ali nažalost fizički izgled većinu nas će prvotno poticat za napredak dalje. U ovom slučaju meni čak i nije fizički izgled. Ljudi moji, ja se čak nisam toliko kritično osjećala, nego jednostavno došla sam nakon mora i krenula je sezona traperica i frende, ne moram zakopčat traperice. Točno znam traperice, najdraže traperice koje imam. Kad sam ih kupila su mi bile na knap, ali su mi dobro stajale. Kad sam krenula sa tim treningom i svim, postale su mi buraz velike za broj. A sad ne mogu ih preko bedara. Znači to mi je bio wake up call, curo, run, promijeni nešto. Uglavnom, evo, to je moja priča o mom fitness journeyu. Pokušavam ne zvučati ljigavo, ko svaki drugi preentuzijastični fitness lifestyle coach, jer Bog zna da to nisam, ali opet ne želim zvučati meni je sve teško i tu plakat pred vama. To sam privatno napravila, Bog zna da su me prijatelji i dečko toliko već se naslušali mojih mood swingova od sve u redu, dobra sam si kakva jesam, do ja sam nikakva, nisam vrijedna ničega, to je sve ljudski, to je sve normalno. Ono što je bitno je da je svaka promjena dobra promjena, međutim ja sam osoba koja kad promijeni nešto u vezi svog života, to je već meni veliki win, jer sam ja jako sklona ostajanju u zoni komfora i kad postignem nekakav rezultat, ok, promijenila sam svoj život, tu stanem. Dakle, treba naći nekakav balans između toga da izađete iz zone komfora, da idete korak po korak, ali da se uvijek malo više gurate. Bar mrvicu. Nemojte
nemojte previše stagnirati i tu je dobro imati prijatelje i bližnje koji će vam reći kako bi se rekla, Kris Jenner, you're doing great sweetie, kao ajme možeš toliko i toliko si tog postigla, jedva čekam da vidiš gdje ćeš doći, takve stvari, to su uvijek dobri savjeti, ali nemojte se overwhelmat. Za početak, ti koji gledaš i koji možda nisi u tom nekakvom fitness journeyu, popi čašu vode za početak. Evo, popi čašu vode i danas probaj ne jest u 10 na večer. Probaj za početak pojest nešto u 9 na večer. Znam da će ti biti malo naporno, ali evo, mala greška, mali korak, a sutra probaj pojest jabuku. Evo, preko sutra probaj se prošetati 15 minuta kroz kvart, makar ti se ne da. To su male stvari i mali koraci koji puno znače. Evo, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv. Ovaj video je meni motivacija da se pokrenem. Krenula sam, ali treba to još malo jače, malo bolje. I stvarno se nadam da ću za godinu dana gledati ovaj video i da ću reći dobra si Irina i nisi odustala i još se držiš stvari i baš si snečta. I eto. Na kraju dana u zdravom tijelu, zdrav duh. Stvarno vjerujem u to jer sam na svojoj koži to osjetila. Ljudi moji, do sljedećeg videa još jednom ponavljam, Instagram, Facebook i YouTube, subscribe, lajkajte ovaj video, puno mi znači, komentirajte, pričajte sa mnom, razgovarajte sa mnom. Da li sam sama u ovome, da li se neko osjeća kao ja, da li imate kakve savjete jedni za druge i da li ste vi u nekakvom journeyu ili da li ste vi u ovom velikom stagniranju, da li vam je ovaj video išta značio ili eto, bilo vam je samo slatko gledati moju biljku u pozadini koji sam ja sad youtuber buraz i kako sam se slatko sredila za vas, mislim da sam si baš kawaii. Eto, dakle, ako ste lajkali video, ako ste se pretplatili na moj kanal i otišli na moj ostali social media, slobodni ste i do sljedećeg puta, pozdrav!